پێشمەرگەش کۆبانێ vegeriyan û her pêşmergeyekî bi destê xwe serpêhatiya xwe Rojavayê Kurdistanê tomar kiriye. Gava xelkê pêşmerge dîtin bawer netkirin çunku pêşmerge Kobanê rizgar kirin û ji wara tiştek kirin û welatê wa Kobanê ji wara vegerand û gelek spasiya met kirin. Û em kiva çûn milata em dîtin hatin spasiya met kirin û hatin meselen pêşwaziya met kirin çi gava pêşmergekî ji biçwanin û cemaî biçwan pêşmergekî biçwar cem wa gelek bû. Heger berê bavê Fewaz ji lawê xwe re ser şerên berê diaxivî îdî bû dema ew li lawê xwe guhdar bike. فرق نینه نقابما کرده ده چه کوبانه بید چه ترکیه بید چه ایران بید چه عراق بید هر وقتی هم آمده نه یعنی خونه خواه برجنیم بو وی ولاتی بو وی ملاتی Rûdawên Fewaz li Kobanê derbas kirine û wan ji mirovê xwe re dibêje. Mirovên wî jî nav xelkê belav dikin. از گله پیشتر بینیم که برای من پیشمرگه هکو بونمونه یکی بحث پیشمرگه که از گله پیشتر بینیم چون برای من یه چوی شریف کردن از آلمان تخینم براونیوید کم یعنی پشتوی دیگرم کاروانا یکم یا هێزا پێشمەرگەت 28 جوتمەها ساڵا 2014 لەسەر بریارە سەرۆکê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û birazîbûna Parlamentoya Kurdistanê çûbû Kobanê. Her çend xelkên Kobanê hatibûn girêdan bi hêzên pêşmerge ve lê ew operasyon bi dawî hatin. Di hizrên Fewaz de ew xelkaya hê hene û gorî Fewaz dibêje jî ew xelk jî ta demekê dirêj wan ji bîr nake. Pêşewa Behlewî, Rûdaw, Sêr